Om Swastiastu, alit-alit sareng sami. Ring rahina mangkin irage pacang melajahin materi indek puisi Bali anyar. Inggih alit-alit sareng sami, ring kesusastraan Bali punika dados kekepah wenten kalih. Inggih punika kesusastraan Bali Purwa lan kesusastraan Bali anyar. Puisi Bali anyar punika rumasuk soroh ring kesusastraan Bali anyar. Puisi Bali anyar inggih punika sastra sane kaanggen nartang pebesen nganggen basa sane bawak nanging dagingnyane padat. Inggih alit-alit ring puisi Bali anyar wenten sane kewastanen unsur intrinsik. Sane pertama wenten murde. Nah ring murde puniki ketah ngunggahang daging kayunan pengawi. Punika maosang indek napi-napi sane wenten. Selanturnyane wenten tegas lan wirasa keruna. Tegas lan wirasa keruna punika kabuatan pisan oleh pengawi sejeroning munggahang daging kekayunan dane ring karya puisi. Selanturnyane wenten peparnan kayun utawi imajinasi. Punika ambahan pituas pekayunan sang pengawi merupa keruna-keruna utawi langkara sane nyihnayang kelanguan sejeroning wangun unsur-unsur puisi. Minekadi murde, bantang daging puisi miwah sanelianan. Selanturnyane wenten sesawen prelambang utawi simbol. Prelambang inggih punika prelambang sisiren sane kaanggen sejeroning ring puisi. Selanturnyane wenten pangelut basa. Punika mabuat ring sastra puisi yadian punika merupa majas, basite paribasa miwah sanelianan. Selanturnyane wenten suara utawi bunyi. Suara utawi bunyi inggihan mageng alit, bat ingan miwah tegah endep suara ring kruna sejeroning mepuisi. Selanturnyane wenten wirama utawi ritme. Rumasuk titik suara sane nyantenang munggahang muah tedonyane suara ring puisi. Sane kaping 4 wenten bantang utawi tema. Inggihan bantang pikayunan utawi gagasan pokok sane keunggahang oleh pengawi. Lianan ring unsur intrinsik wenten unsur ekstrinsik. Saneka pertama wenten biografi. Biografi inggih punika kuripan saking pengripta presida ngiusin puisi sane karipta. Selanturnyane wenten nilai. Ring sejeroning puisi pastike medaging nilai-nilai sekadi nilai pendidikan, nilai sosial, nilai politik miwah sanelianan. Selanturnyane sane kaping 4 wenten masyarakat. Kahanan sosial dawuh puniki punika karipta sekadi kahanan pelemahan ring keuripan kantos kahanan politik ring penegara. Inggih wantah kadi asa punika materi ring rahinani mangkin. Dumugi wenten pikenohnyane. Om Santi 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 Om.